Amahoro y'Imana ku bakunzi mwese bamuze yakurinze Empire, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye. Abagabo batatu bari bagiye gucuruza amahembe y'inzovu muri Aziya, RIB yabacakiye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwaho kugura no kugurisha amahembe y'inzovu afite ibiro 20 bayavanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanywe gucuruzwa ku mugabane wa Aziya. Ibi RIB yabitangaje kuri wa mbere tariki ya 3 2023, yavuze ko ku bufatanye n'umujyi wa Kigali kuwa 17 ukwakira 2025 aribwo bafashe abagabo batatu bafite amahembe y'inzovu atatu yakaswemo 18 mbere yo kuyashikiriza uwagomba kuyajyana muri Aziya. RIB rero yavuze ko we akishakishwa. Mu bafashwe rero harimo umushoferi w'imodoka y'akarere ka Burera ari nayo bakoreshaga, hari n'uwakoraga nk'umukomisiyoneri muri ubwo bucuruzi n'undi wabyinjiyemo ashaka imibereho. Umushoferi w'imodoka yabwiye RIB ko ari umuturage wo muri Kongo wari wamusabye kumushakira umuntu wamwambukiriza amahembe y'inzovu, nyuma nawe akamuhuza n'umwe wafashwe. Nyuma rero ayo mahembe aza kwambutswa mu buryo bw'amagendo. RIB rero yavuze ko aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB i Rusororo mu gihe dosiye zabo ziri gutunganwa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yasobanuye ko ibyaha nk'ibi byo gucuruza amahembe y'inzovu biboneka gake, kuko usanga benshi n'ababyishoramo baba bashaka gukoresha u Rwanda nk'inzira yo kujya kuyagurisha mu bigo byo hanze. Ati kubera ingamba rero zo kubirwanya ziba zarashyizweho biboneka gake, abafatwa bose baba bagerageza gukoresha u Rwanda nk'inzira. Yakomeje agira ati aba bafashwe rero ni urugero rw'uko izo ngamba zikora, kandi ufashwe wese ahanwa nk'uko amategeko abigena. Ati turasaba abantu kwirinda kubyishoramo. Iki cyaha gihanishwa n'ingingo ya 58 yo mu itegeko rigenga ibidukikije ivuga ko umuntu wese uhiga, ugurisha, ukomeretsa cyangwa uwica inyamaswa yo mu bwoko bw'inyamaswa zishobora kuzimira ku isi, ugihamijwe rero ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 7. Abaturage barasabwa gutanga amakuru igihe babonye umuntu ushaka kugurisha cyangwa gutwara ibikomoka ku nyamaswa ziri mu kaga, kugira ngo igihugu gikomeze kurinda ibidukikije n'ubukerarugendo bushingiye ku nyamaswa. Ikiganiro cyacu ni naho tugisubikiye. Tubashimiye ko mwabanye natwe, tubararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Muzehe Yakurinze Empire. Imana ikomeze barinde.